Sore ini kita lagi berada di objek wisata Ikan Larang Kota Bimo sama rekan-rekan Tuasa Squad. Tim Tuasa Squad telah datang di objek wisata Ikan Larangan Kota Bimo. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 Ayo subscribe dulu Kembaran di channel. Oke, terima kasih. Tim Tuasa Squad telah banyak meluncur di wisata Ikan Larang Kota Bimo.
Ini jalan menuju objek wisata ikan larangan Koto Bimo.